Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2021 жылдын 3-январы апта күнгө жекшемби. Бул көрсөтүүдө биз сиздерге 4-сектордагы аралаш унааларды тартып көрсөтөбүз. Япошка, кореец, ошону менен бирге немец унааларын. Биз баштадыганда ой пикирди, комментарийге ой пикир жазып калтырыңыздар. Ушул Honda Servo үлгүсүндөгү унаадан тартып баштайбыз. Servo тууралуу маалымат. Жылы 2000, коробка автомат, 2 объем, расход 90 литр. Японец, баасы $4900, абалы жакшы абалда 0501 211 286. Телефон номер. Канча дейсиз эми баасын? Булар баасын. Канча? Булар баасы $4700 дейт. Мынаке, электропакет, салондагы таза. Мына эми мен сиздерге Toyota Camry 35-кузов азыркы учурда уна от алып жүрүп турат туугандар. Camry өзү жакшы уна, мага жагат. Сиздерге да жагабы Camry? Жылы 2005, 2.4 объем, $7500, 0501 21 12 86, коробка автомат, расход 10 литр. Канча эми пробег? Жазылган базы өзүм окуп айтып берем анда. 170. Пробег 170 000 километр. Мынаке полный электропакет, салон таза, мульти-руль, коробка автомат. Кожа, салон, салон кожа туугандар. Канчага бересем? $7000 дейт. $7000 берем дейт туугандар. Стоит, не стоит, айтыңыздар. Биз улантабыз. Так, Honda Fit мол жакта мынаке. Внимание, куплю катализаторы без посредников. Центр катализ. Лучшая цена и быстрый расчет. Плюс сварочные услуги бесплатно. Куплю катализаторы без посредников. Honda Fit 2. 2011 жылы. Объем двигатель 1.5. Коробка автомат. Пробег 150 000 километр жүргөн. Хэтчбек. Так, туугандар. Расход 8 литр. Зимняя резина, кышкы дөңгөлөктөр, баасы $7200. Телефон номер 0500 06 06 06 00 00. Жакшы абалда экен. Төтүшпөйлө коюңуз байке. Салам алейкум. Полный электропакет, баасы канча? Мульти-руль келин. Кана тап коелу. Баасы 7000. Баасы $7000, Баасы $7000. Кайсы каналдан көрөбүз? Бишкек Кабар YouTube каналынан көрөсүздөр. Так, Audi'ни тартабыз мынаке. Audi A6. Жакшы абалда. Жылы 2005, 2.4 объем, бензин, комплектациясы салон велюрный, коробка вариатор, $5500, абалы жакшы. Телефон номер 0555 60 70 70. Ошка номеринде айтабыз азыр 0500 06 00 00. Так, салон. Электропакет. Так, мульти-руль. Audi A6 да жакшы абалда.
Срочно продаю ему дом в районе Николая Регина, участок 8 сота, дом из 5 комнат, цена 40 тысяч. BMW X5. X5. Срочно дом в районе Николая Регина, участок 8 сота. Жылы 2003 коробка автомат 3 объем, басы $7100, bir kocoyun 0556 20 11 97. Салон. Полный электропакет. Так, мульти-руль тоже. Пробег 359 000 километр. Коробка автомат. Черный кожаный салон. Салон таза. Люк бар. Подогрев сиденья. Жақшабалда парковтағы бар. Улантауыз. Toyota Avensis. Универсал. Дизель. Жылы 2005-22 объем, турбо, без вложения, басы $5500. 0701 81 81 61. Коробка механика, 6 ступка, расход 6-7 литр. Уны азыр жабық кен туғандар, полный электропакет, мульти-руль. Біз терезесінен көріп айт отауыз азыр. Жақшабалда. Golf 4. Volkswagen Golf 4. Пробег 192 000 километр. 2003 жылы 1.6 объем, $4350. Коробка автомат, расход 9 литр. 0776 42 91 10 телефон номер. Газ, свет, вода, хозпостройки, цена $45 000. Продаю дом в районе Киркопстрова, по улице Абаканская, участок 8 соток. Плюс газ, свет, вода, хозпостройки, цена $45 000. Телефон 703 351 451. 703 351 451. Так, Mercedes-Benz E320. 3.2 объем. 2002 жылы чыгарылган, бензин, коробка автомат, расход 12-13 литр, $7,500. Авто без вложения. Авто бул унага чыгым кылбайсыздар. 0550 80 98 89. Жақшабалда. Кожаный салон, полный электропакет, мульти-руль, монитор. Эми сиздерге бул жакта бир Крейт сунаасын көрсөтөлү. Hyundai свежий келиптир, коробка автомат. Hyundai i10 дейт. Пробег 148 000 километр, 2008, 1.2 объем, $5200. Бул свежий Америкадан келип, Германиядан келиптир. 0705 87 57 05. Басы $5100. Так, Lexus RX 300. Объем 3, коробка автомат, жылы 99, басы $7000, 0509 01 88 77. Полный электропакет, центр замок, климат контроль. Так, салон, полный электропакет. Airbag бар, салон кожаный. Монитор дагы бар. Так, унанын эшигин толук жаап коеюн. Honda Accord. Accord дагы Жақшабалда мына көк түстө.
По 30 сомов обращайтесь в радио. Жылы 2004 объем $5900, 0561 52 59 коробка автомат. Расход 11-12 литр. Автотип – это многолетняя стабильность и качество. Это всегда актуально. Nissan X-Trail. И огромная база автозапчастей и услуг. Автотип стирает границы времени и пространства. 2003 жылы коробка автомат 2.5 объем $5900, 4 ВД 0703 04 28 75. YouTube'га чыгарабыз, YouTube. Паркоптагы бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул көрсөтүүнү аяктайбыз. Мындан кийинки көрсөтүү дагы ушул желе 4-сектордон аралашууларды тартмакчыбыз. Көрүңүздөр туугандар, кийинки чыгарылыштарды дагы.